Jadi bapak-bapak biasa kapat talolongang angka biasa makunrai de nafaja na tuli manenna de nafaja tuli manoko biasa ka talolongang pa atau benetar ya material makunrai makada biasa ya berarti isal ni sama nomor alena ya iro makadai nabitakan yakinge mamuari baraka salawa matu wenni wina rekomelo imatin robeneta japingan rekong kalaketa napoji ka mata-mata. Kadang kaburane itu napoji ka mata-mata. Akhirnya pure ka mata-mata, lele ni kata matama pacapurun na kateme-teme ni. Kadang ka makoro. Makanya narek ko matin rotoy matu. Japing atoy. Napaki sogi-sogi cedde subhanallah. Narek ko siruntuk idena na melo mi cawa-cawa beru. Matamusa manitapana majamuru tapana. Kadang malakai to sogi-sogi matu jelle lalo ni oto ko lakenna. Lisik ko kampungi subhanallah di napaja maklaksong tek ita ka he manguto baru ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak salam makan mangga. Yang jawab salam saya doain semuanya masuk surga. Asam pajaki insyaallah. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam saya doain semuanya jadi orang kaya. Akar esoki ayah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana ala hubbillahi wa hubbi rasulih sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala rahmatil muhdati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sini tomato malabiku fuam malabiku sulusuraku manang insyaallah mudah-mudahan tuling kaki rima rifang Allah Ta'ala amin. Tentunya tanpa menyebut pangkat jabatan sinengkai manang hadirek mamari di nak kurangi apa kelebihku lori di manang. Alhamdulillah tasukuru mapuji lori sesi araja kuasa ngenna fong Allah Ta'ala nasaba ye watue to padang kamana si peringati ajajiangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencaji ni insyaallah bukti makada malade ki mapuji lori Nabi ta. Jadi salah siddi bukti mapuji ki lori Nabi ta angkana peringati ajajangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuari mancaji sak bimana ni ye. Mudah-mudahan asipulupulut ta okolino ye. Mudah-mudahan to sipulu mana mati ri suruga pamasena Allah taala si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tentu selanjutnya pada loni mai masalawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba yero Nabi ta yutusuri labok na yelinoi. Tafahan ni bahkan biasa ni tingkalinga rilalang aku ramalabik na fong Allah Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De utusuka Muhammad sangadinna pamasiri sininna ya alangnya. Makanya nariko angka melok tafigau, angka sewa-sewa melok tafigau, angka tau melok mapamula jama-jamang, ajak lalo talufai untuk masalawat lori nabita sekaligus makbiresalla lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magai bapak ibu nasabah iero nabita sudah didaulat oleh Allah. Mancaji ni pamasir isininna ya alangnya. Jadi narik komelo ka tanay maneki, narik ko wedding tanay maneki.
Kira-kira ni kan nama punai pamasewe rilebok na jilinoy. Kira-kira pasti jawabat tak makada alena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pura niyak kalau rifong Allah Ta'ala makada iko na Muhammad pamase risinin na yalangi. Betuan na ada nareko engka melo mapamula jama-jamang ajak lalu talupay masalawa mak beresalla supaya mak barak kay jama-jamat ta. Idi pak galunge sebelum tatanang galukta beresalla ki ko nabita. Idi pak balu sebelum tabuk kay to kota beresalla ki ko nabita. Supaya mak barak kay nawat ditopa pole dalek malongi-longi halal na mak barak kay insyaallah. Mak kumuto idi pengusaha agi-agi melok tafigau. Bahkan melo ki menro towe melo ki joka lokega beresalla ki ko nabita. Karena itu salah satu angke mati pamasewe nasaba angka ki mapermisi to mapune pamase. Nule biasa tingkalinga Bapak Ibu. Kadang katoryo lota makada nareko labo ko corona atabe-tabe ko aklakso-klakso ko pangkat tu nasa pajagana. Biasa tingkalinga di. Aklakso-klakso ko kro atau beresalla ko. Naman saja Nabi Muhammad pamase risinin na yalange. Tapi kadang kita lupa mak bereselang. Peko gicarana mak bereselang ko Nabi ta. Lemuto itu narekoloki siareku buruk na ku Madinah. Si bawa mak bereselang ki narekoko ke Indonesia. Peko gicarana. Ini ada ijazah am. Apa itu ijazah am? Wedding yamalkan mana ngidi nasabah ijazah umum buat di mana yamalkan bukan ijazah khusus. Jadi niga melo amalkan insyaallah mak barakah. Feko gicarana we kasih seni pakoling jadi tengkaling yang makesing narekomelo kimatu mulangi erega mafalai silakan kunjungi channel YouTube-nya FR Diap angkani vita jangan lupa like share and subscribe Nah, ternyata yero guru tak naijasahkan secara umum. Makada yero komelo ki mapamula jama-jamang agi. Akada lalu ki assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Sisa na pakoli di. Maaf Ibu. Silakan nanti kunjungi beliau ini anunya, YouTube-nya. Insyaallah. Makanya tu kasih sami supaya mak barakai. Beresal lagi. Karena manes saja tu Manesa alena na nabita mapunai pamasewe risini nalange. InsyaAllah mak barakah jama-jamat tak bahkan insyaallah sini tafigau mudah-mudahan nafas salama ki fala taala nasabak nareko nama sini fuange agi anu masussa nama lomo kadang Bapak Ibu angka to masussa tapi nama sini fuang insyaallah lenyak mana itu susah insyaallah. Nah itu selanjutnya tomato malabik kumanang rilalen na yewetue selain kita membuktikan cinta kepada Rasulullah dengan bersolawat. Paralto iris semakeda iero salawai manessatu narampengangi fala ta'ala ria kurang malebikna. Makada iero fala ta'ala na perintang sempajangi Pak Bu. Na perintang puasai na perintang seke na perintang haji. Tapi iero fala ta'ala de na perlu pigo maneng iero. Di na perlu mas sempajang, di na perlu haji, di na perlu mas puasa mas seke. Tapi magi hanengka angka perintah alena mat diolo siba malika na figawi. Di semana mo tu kapang perintah agar Pak Bu? Perintah mas salawa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dua mitok koroh. Sallu alaihi wa sallimu taslima. As-salawat kini niat beresal leki. Jadi kumelo ki pasuku-suku ya roh. As-salawat kini niat beresal leki. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Beresal leki ni niat berikan salam penghormatan lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi manessa yero perintah salawae fa Allah taala siwa malaikat-malaikatna mak diolok figoi nena pakina perintah ngemanang idi risese na tong matepe. Mudah-mudahan insyaallah barakat salawat manessa na rampengan kinabita man shalla alayya wajabat lahu syafaati. Nigi mas salawat loriya na sanabita maka insyaallah angka nilolongan syafaatku. Alhamdulillah. Yero Bapak Ibu, angka kaligrafi tertulis itu di Raudah. Ternyata Yero Nabita subhanallah luar biasa sekali syafaatnya. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Yero biasa umrah tasappe kro Raudah. Angka kro kaligrafi hadisatna Nabita. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Yero na sematu syafaatku berlaku untuk orang yang mempunyai dosa besar dari umatku. Selama umatku muah, selama selemoi mati dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dek na mate keluar dari Islam, menessah namuto dosa batuan pun nai. Insyaallah itu mencaji syafaat selama waktu natu tua natu bakamutai dosana nang kamutai tu lima salawat ko nabita. Insyaallah mak barakah bahkan Nabi duduk bersanding nanti ketika yaumil qiyamah. Yero matu pabu narekui patok kumanan itu mate risuk kiamae. Yero Nabi tak siba ta'ala ternyata duduk bersanding. Ini saya dapatkan dari teman kami waktu kami diskusi dari Mesir. Ternyata nasang kurang kasih dikit tanah baca. Yero ta'ala duduk bersanding si bawah Nabi Muhammad. Ni tamanan ni umatna Muhammad. Maka deh angka ni Rasulullah Ta'ala. Elengi syafaat saya bisa memberikan syafaat kepada umatku namun to dosa batua karena Nabi tak luar biasa pedulinya terhadap umatnya. Makanya idi maneng ye tu padang kamanan ni buktikan ni papujit talori Nabi tak pekogi carana ye naronna pamegai salawat ta abere salaki lori Nabi tak sampai Nabi menyampaikan man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Nigi mapuji lori sewa-sewai maka angkan itu tulina rampe madeceng makumuto idi ibu narekota foji laketa angkan itu tarampe-rampe madeceng ibu biasa mau tadoakan laketa tetap puasan nah alhamdulillah makur yasangi mapuji makumuto idi pak mapuji kilori baineta tarampe-rampe madeceng ibineta narekodeiga kubulai madibola tasapa-sapa moiro pak makumuter mapuji kilori nabita man ahabba syai'an aksara zikrihi maka tuli engki rampe-rampe madeci nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tuma-tuma lebiku mak bicara ki barakah salawah megalak da iatu barakah na salawai salasid dinna tabe idi bapak-bapak biasa kapat talolongang angka biasa makunrai de nafaja na tuli manenna de nafaja tuli manoko biasa ka talolong apa atau benetar ya yang material makunri makada biasa berarti isal ni semana moro alena iro makadai nabi takan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa agi yatu melok tajama tak gatungi polinia agi taniakeun insyaallah yatu na tu talolongan. Jadi tania kengi mamuari barakah salawat matu wenni winareko melo imatin robeneta japingangi salawat timunna mamuari de na tulimanna ofwang mamuari barakah salawat insyaallah beneko de na tulimanna salah sarek wamang itu lima baca meni akurang mas salawat mas sikiri tabaca ni salawai Allahumma shalli wa sallim barik alaihi sepungan ni kutimunna mudah-mudahan mak barakah nasabak nia itu bawa termasuk idi ibu termasuk narekong kalaketa napoji ka mata-mata kadang kaburane itu napoji ka mata-mata akhirnya pure ka mata-mata lele ni kata mata-mata pacapurun na kateme-teme ni kadang ka makoroh makanya nareko matin rotoi matu japing otoi salawat matan na ibu niat-niat na bawang fuang mamuarai
Lakekku di naga macanti nita sangadini ya bawa benena. Baraka salawat lori nabitta Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Sepungat toni kumatanna. Mamari mabaraka. Niat-niat bawa. Bahkan tomato malabbi kumanang perlu itafaham makada. Yero uranewe perlu metto ibaca-baca matai. Nah sabab sumber dosana ya turane paling mega yakni dari mata pak. Yaitu sumber dosa tadi di uranewe pole matai. Maka dagang mati ustaz, dek nak kuat ustaz. Aja. Kadang angka janda tatong ka bulu mata na lele kimitai. Kadang angka nu makalalay seksi-seksi kote. Na lele kimitai ipatiro-tiro pak kita aga. Ini mata. Maka dagang mati ustaz, matuwa na iya di ufoja nu makuat tu. Mohon maaf pak. Terkadang angka ya setu matua Manado. Aya semanado matua manina mega kido. Jadi bahaya tuh. Siruntuk mana nih yero STNK sudah tua nakal kembali. Siruntuk Tony si bawa Portugal kelompok orang tua gatal. Iya, ini sumber dosa kita paling banyak pak dari mata. Kadang kita ini tidak bisa menjaga pandangan kita. Makanya ibu, tak tutup aurat tak. Kemanapun kita pergi. Begitu Jibudi? Alhamdulillah. Tapi kalau masuk ibu lata, melok memang ngeso care-care. Majilbak-jilbak mau kira? Dek toh, mengaku mana nih? Biasa mak daster ponco mi apa toh? Tutup rata. Karena itu sudah menjaga kita. Nareko itu tuh rata berarti jaga ya letak. Boleh, iaro orane tulingkai nafuji mita anu makalalai. Kita juga laki-laki bisa menjaga diri karena perempuan menutup auratnya. Tapak guri anak tak. Nah sebab mega maka kasih anak-anak lawi masih sekolah rapat jilbakna. Liusi masih sekolah ternyata dia niris sekian roy nataro jilbakna. Itu banyak. Makanya kita ni laki-laki jaga pandangan, perempuan jaga aurat tak. Selanjutnya, ibu. Maafin engkau na ulo fodangi makada. Yero makun raye. Nareko matinri tajap-jappi timun napak siba salawat-salawat. Nah sahabat ternyata sumber dosa paling banyak perempuan itu dari mulut. Maafin engkau dari mulut. Terkadang si pulung mimata na pangka to masabuk kalipana siro na cerita. Kasina. Sebuna muna kalipana yer. Nakabisi bestinah. Padahal itu semuanya adalah gibah. Dan ini sumber dosanya perempuan paling banyak. Ibu. Sumber dosa tak paling banyak dari mana? Tak sadari na rekotis semua maka dah boleh timue. Maaf pak. Megalada ni kajajian. Angkana naruntu topenya isi cerita. Angkana tokepa menjelaskan kasih to masalah salih cerita mana sih? Itu, tapi ternyata Pak, mohon maaf Pak. Yero makun raye pale dalam ilmu linguistik angka meto yero ternyata 20 bukata harus masuk pole timunna lalenna sesusi wenie. Ternyata ya mapau, tapi penelitian. Termasuk kami belajar ilmu linguistik Pak. Karena saya S1, S2 sampai S3 saya belajar bahasa. Tapi mengkhusus bahasa Arab, tapi kita belajar psikolinguistik, ilmu linguistik, anu bahasa. Ternyata perempuan 20.000 kata. Tapi koranewe Pak, pitu sebumi kata lalenna sesosi wenie. Jadi megamito ya tumakun raye 20.000 kata. Minimal 16.000 kata. Kada narekode na masulalan na sesosi wenie Pak. Aja ni fawi. Kada namuto matin reman nokoto. Makanya ibu perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah bersolawat, berzikir supaya mesu ya 20 kata. Maka mutu idi Pak. Alhamdulillah. Makanya Pak, satu pesan saya. Narekoman noko ibeneta ameko bawan ni, tengkalinga bawan ni. Mapai nasaba irisan yon to siaga target nama kunraye 20.000 kata. Makanya koman noko ibeneta akada bawan ni. Oh lagi kejar target 20.000 kata. Pakuman iro. Itu Pak Bu. Selanjutnya toma-toma lebih kumanang. Ini terlalu lama saya bahas ini perkara-perkara solawat. Nah selanjutnya toma-toma lebih ku. Apalagi bukti makada mapoji kilori nabita.
Nareko mapoji kilori nabitta patuhi sunnahna. Maka dai nabitta man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi patuhi sunnahku nasa nabitta. Yena tuto mapoji loria. Na nigi mapoji loria kana ma'i fil jannah. Angka nak matu si bawa ke surga pemasina fong Allah Ta'ala. Makanya Pak Bu, perlu patuhi sunnah na nabitta. Tapi perlu tu paham. Maka dah yero sunnah na nabitta mega. Aja tapasai pasuku yero sunnah na nabitta. Kadang engkau ini nasalangangi maka dah tania naseng yero. Tidak sunnah dia, tidak melaksanakan sunnah. Bahkan banyak kelompok lain nafudangi maka dah harusnya iko kembali ke sunnah, hadis dan Al-Quran. Padahal dia mana kaisalai ini sunnah dan Al-Quran. Cuman kadang ada yang menilai. Padahal perlu dipaham de nama kediyaro na figo emana nabitta harus si figo mana to ini. Nah sabab beda zaman, beda situasi dan kondisi. Jadi de nama kediyaro na figo emana nabitta harus si figo mana. Man rasa ki. Contoh, ini bapak-bapak melanggar memen ni ini Pak. Nah sabab watut tak boting paling mega tu. Ini ibu tinggi beneta pasti rata-rata gadis yare ganak darah maneng. Di gage itu jarak-jarak mak bene langsung janda pada nabitta. Betul atau tidak Pak? Nah, berarti komemen itu melanggar memen nih. Toh? Komelo irifas suku sunnah nabitta kan? Magi nang kanak darah tas apa? Nah, harusnya janda siapa tuh pada nabitta. Khadijah 40 tahun, Nabi 25 tahun. Tapi kan makanya memang nabitta an nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Nigi tau de na buti-buti tania bangsaku tania golongaku nasa nabitta. Nah, jadi namuto anak darah tania janda manessani ilaksanakan sunnah na nabitta nasaba pura ni buting. Magan yaro letu makak ke matuan ni de na buti-buti. Insyaallah tetap kita ngakui umat Muhammad. Karena banyak sunnah-sunnah yang lain yang perlu kita hidupkan. Jadi tidak semua yang dilakukan Nabi harus kita lakukan. Karena melanggar memen ni onna Pak. Yang kedua Pak, yaro nabitta mega benena, betul? Mega benena Pak toh? Pertanyaannya, ini tu mana nge tu matu aku? Mega mana mega beneta? Napi siddi. Coba depa tu berarti tepat suku sunnah na nabitta. Mohon maaf perempuan, ibu-ibu, jangki dulu tersinggung ibu ah. Maka daga maki mangkar ustaz na suruh kapar lakit tak peminggi binina. Makanya saya katakan dek nama dia manengi na figo nabitta harus difigau. Nabitta mega binina. Masa ini umat harus to mega? Tak mesti. Yang kedua, komelo ki mega bineta akacio ki nabitta. Langkah-langkahnya Nabi diikuti. Magi nabitta. Yero nabitta Pak Bu, perlu kita paham. Ye mani na mega binina nabitta. Mate mani Khadijah. Jadi Khadijah itu sama Nabi orang setia. Sangat-sangat setia. Di metona sapa makun relengi nabitta selama Khadijah masih hidup. Ye mani nabitta maiga benena, mate mani Khadijah bene pertamana. Jadi nareko bapak-bapak meloki contoh nabitta mengikuti langkah Nabi, papadero nabitta. Maga nabitta onaero, mate mani bene pertamana, namaiga benena. Jadi bapak kalau mau punya banyak istri, tajetoni mate bene pertamata. Iya. Oh, mate si makun remenang kasih di ustaz se. Panrasai gitu. Ibu. Jangki dulu langsung tersinggung ibu. Dek pernah selesai riwayatnya. Ternyata ya nabitta mate Khadijah niga nafu bene Pak. Sauda binti Sam'a. Seorang janda tua maiga anakna istilahna anak-anak maka kue expire nih janda ya. Iya, expire nih. Kadaluarsa nih istilahna ya. Bahasa Inggris apa kero expire. Jadi bapak narekomelo ki mega beneta aco ki sinabita. Mate bene pertama tak sapa memen nih janda matua mega ya nana. Kira-kira sanggup tidak Pak? Mama kau mana nih bapak-bapak ibu? Apa onae narampe mana nih? Pasti kadang ada begitu laki-laki melok tambe benena. Oko memen nih
tasalamemen nih, karena tidak bisa menyempurnakan sunnahnya Nabi. Maka disinilah saya sampaikan, nama kadiaruna figau nabitta harus mana tota figau, karena berbeda situasi kondisi, mesti makada harus mega beneta. Contoh, yaruna bitta masru belengi, maju balengi. Tapi ini Pak Bu, karena tradisi warisan Nusantara, melipat-lipat ki lomai mas sempajak. Apakah kita tidak mengikuti Nabi? Tetap macio ki Nabi tanasa mega sunnah lainnya. Karena ini sudah jadi warisan Nusantara, warisan budaya kita, melipat-lipat to Indonesia. Bahkan ini engkau sang sutra dan lain sebagainya. Dia mungkin makada harus ki maju terus. Masruba pada Nabi ta. Dia itu nama kada harus itu lipa lampe ki janggo Maga ni kong ka bapak-bapak kasih dia nuli malampe janggo na furin na minyak pesubur makumutoiro. Kan masih itu kasih. Maka di sini saya sampaikan dia nama kada yaruna figau Nabi ta harus mana tu tafigau. Kega yulle makada yehe ulle ustase mapuasa Senin Kamis ulle. Iya na tu tafigau. Ulle masempajat tahajud ya tafigau, masempajat dua ya tafigau. Banyak sunnah-sunnah lain, bukan mesti dari segi cara berpakaian dan lain sebagainya. Tidak mesti makada harus to mega beneta karena mega sunnah-sunnah lain na nabita. Selanjutnya yang kedua, de na makada de na figau inabita, de to nawet di tafigau. Mohon maaf, kadang engkai di salah paham. Contoh ni mamoli nasa de nang kana figau inabita, nasa ni makada bid'ah sesat dan lain sebagainya. Kira-kira pertanyaan saya dulu Pak. Ya rumah yasina ki malam Jumat nafigo nabita to de tidak toh matah lele ki kong katomate nafigo nabita to de tidak ya ro magay si senay mabarasanji nafigo ga nabita de ang kato tama bola baca doa dan lain sebagainya de mana nafigo nabita. Inilah saya sampaikan makanya de nama kada ya ro nafigo mana apa de nafigo nabita de to na dingi figau. Contoh ya ro nabita Pak Bu Oko Madinah, kalau salat Idul Fitri Idul Adha selalu di lapangan dan terbukti semua orang itu tetap salat di Masjid Nabawi kecuali hujan nape Nabi tak tama masjid. Ini tapi dia nang kana figau Nabi tak na idi ifigau muto. Bahkan tabe tarawih kan Nabi tak kan we kasihagan mi rumah tarawih. Bahkan ada riwayat Nabi hanya satu kali melaksanakan itu, setelahnya dilanjutkan oleh sahabat jangan sampai menjadi wajib. Ya. Tapi sekarang setiap malam kita tarawih. Dan kena figawi Nabi tak ya. Contoh lagi. Yaro as-salatu khairum minan naum. Tanya tu boleh Nabi tak. Tapi yaro Bilal na pakai na sabab watun nama bab pertama karena di Madinah sama di Mekah itu Pak kedua tu mabang. Ya, makbat tetepa azan patedu. Siapa tahu kami lo mat tahajud. Terus azan kedua tamak nafat jarangnya subuh. Yaro Bilal pas tamak ni subuh napau ni yaro as-salatu khairum minan naum. Lebih baik salat daripada ternyata ning kalingin Nabi ta aga nasa Nabi ta sadaqta wa bararta. Cocok yaitu makasimu pawe yaitu Bilal. Padahal bukan dari Nabi. Bilal punya inisiatif, maka dawe cocok nareku fau ya salatu khairum minan naum. Apa mega mau fatumatinro. Lebih baik salat daripada tidur. Nabi membenarkan, maka nareku salatu khairum minan naum ya ribaca sadaqta wa bararta wa ana zalika minasyahidin. Ya ribaca. Karena kita membenarkan, Nabi pun membenarkan. Bahkan Bilal bin Rabah tabe toma-toma lebiku. Yole tamak suruga sandalakna. Waktu Nabi ketika jalan-jalan pergi Isra Mi'raj pada waktu itu. Ni tay makadawe engke je Bilal mak diolo sandalamu aga malamu. Ternyata salah satunya zikirnya Bilal termasuk ya Bilal Pak Bu pure mak jenne mas sempajat 2 rakangi jolo tahiyatul wudu. Tanya boleh Nabi tak. Tapi Nabi gau Bilal ternyata dibenarkan oleh Nabi. Makanya takrirnya Nabi, persetujuannya Nabi termasuk sunnah. Tapi ini dek ni kan Nabi tak untuk takrir. Makanya al ulama warasatul anbiya. Engkau ulama tak membenarkan tidak salah jitu tahlil, tidak salah jitu mengaji mayasinang, tidak salah jitu mak barasanji, mak baca doang, mak taksiyah dan lain sebagainya. Tidak salah. Nasabah decen na tampu, nariko decen na tampu, mana satu tungkapalanna.
Tapi terkadang kita menyalahkan semuanya. Maka danu masalah mana na figau yero. Termasuk muli bit amana sesak mana. Dan kena figau ina bitta. Tidak mesti yero na figau ina bitta harus na figau. Selama deceng. Tidak melanggar syariat. Tidak melanggar akidah. Silahkan. Yemi tu pak bu tomato malabbi kumanang. Narekui pasti campurui syariae si bawa syiar Yero bersanjekan syiar. Jadi ajak tak pasti campurui. Contoh. Mas sempajangi ya. Ya waktu mas sempajang mulai dari takbiratul ihram, dibaca Fatihah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Sampai walad dhalin, tanya kurang tabaca. Agak tabaca bersanji. Attirillahumma qabrahul karim. Bi'arfin syaziyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu akbar. Itu baru bid'ah, sesat. Karena ipasi campur barasanji si bawa syariah. Jadi ku mas sempajangnya sempajan nih. Tapi baca kurangnya. Dia nak di barasanji baca. Tapi selama ipi sepadon nak mak barasanji kina betuang yogi. Itu dah ada masalah. Nah sahabat dia tu nasulangi syariah. Pura ki mas sempajang. Tapi pura kimas sempajang ada zikir bersama, wirid bersama, doa bersama. Kadang ada yang menyalahkan itu. Agama kan pura nikmas sempajang selesai ini syariah. Jadi agak gimelo tapi gak pura nikmas sempajang. Kan sholat diakhiri dengan salam, mulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Jadi kau pura tapi gak assalamualaikum assalamualaikum. Lo kiga male HP tak, lo kiga masikiri, lo kiga lo liuli, dia gak masalah. Cuman kadang ada lagi menyalahkan daripada Fure mas sempaja lemi nafigau. Lebih baik mau roki wirid bersama, doa bersama. Kadang ada yang menyalahkan itu. Noleh biasa mau tengkali mana ke Pak Budi. Itu jadi tidak semua yang dilakukan Nabi harus kita lakukan selama itu tidak melanggar syariat dan tidak mencederai akidah kita, maka silahkan lanjutkan. Nah sahabat dek ni kan Nabi tak mempersetujui apa yang kita lakukan, tapi kalau ulama mengatakan maka ada weddingnya tu, maka tafigawi. Nah makoni rona figo mana paran regruta, insyaallah engka mana ni mudah-mudahan lolongan ajalang assalamakeng insyaallah. Makan itu tambahi piga. Masih mau kita tambah? Oke, kalau begitu. Ya. Selanjutnya teman-teman lebiku. Pekoga si carana buktikan ipapojit talori nabita. Nareko mapoji kilori nabita, maka contohi akhlak salompe madecen na nabita. Yaro nabita pabu manasar ya kurangnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita. Termasuk onak Pak Barasanji. Kaya kan ni Pak Barasanji liso ni kah? Ya. Oh kelalang. Termasuk onak Pak Barasanji na rampai madecengi. Magar ampe kedona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia onak Pak Barasanji, mohon maaf. Ustaz Ayer sama Ustaz Abdul Razak aja lalu tapi cawai ka Pak Barasanji kah. Saya ingin sedikit mengambil apa yang disampaikan beliau tadi. Ternyata Imam Ja'far narampingan ngi makda. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yakhsifu na'lahu wa yarka'u sawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Ganang kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taumatan resiri tauma pakatuna alena mutojai ila pikajena alena mutotepangi pakaianna alena mutoperai susunna Bembe na aja tak salah tepu Pak. Alena muto perai susun na bembe na. Alena muto tete ngiliso bolana. Ya tadi ada bahasa halusnya tadi Pak Ustaz itu. Tania susunna. Agam na Ustaz? Dadi na gimbala na. Makanya yero itu halus.
dadi na gimbalakna. Alina muto perra isu sunna dadi na gimbalakna. Mahro gimbala kibas biasa no. Domba. Ternyata Nabi matan resiri. Yena he perlu jangan sampai tuli mamolik imat tahu tapi ternyata makura siri mau pakai. Masiri ki ko vuange. Mak bali bola ki ko masjid ta masjidku bakwe narekode talo mai mak berejama. Betul. Masiri ki pabo nareko pada idi si salah-salah si bombe pada tarufa tahu pada idi masih kampung. Betul. Lupa na suara na makun raya. Matan relada sedih bela mega bombena. Siap dampengi sebelum keluar dari masjid ini silakan saling minta maaf. Ataukah ada di luar sana, mungkin di dalam masjid tidak ada bombeta, tapi yakin di luar sana nulengka. Tidak ada? Ada? Ni semana mo maka dah ada. Dia lo malam dampeng. Kadang ka maka ada ustaz, nantinya ya salah, alena salah. Itannya rusid dia, itan itu ya salah, alena salah, dia nagagamat dampeng. Fodo naman itu. Masiriki. Nareko misalkan Pak Bu, anak tadi ini semangaji Masiriki. Jadi tanamkan sifat malu terhadap diri tak dan keluarga tak, termasuk anak-anak tak. Karena sekarang Pak Bu, mulai terkikislah sekarang. Anak naim aku rasiri nih. Kadang de najet napita-pita mani si bonce-bonce si bawacan rinna, si pakai-pakai ritengana tuh egai. Maiga makro Pak Bu. Ternyata ini mulai budaya siri kita ini sudah mulai terkikis. Bahkan aja na Pak Bu, anak naim aku kikulabi ulo na tumatwe najaran ni matabe-tabe. Betul? Ya ridi na kong ka Toyota Yolota atabe-tabe ki. Agya sa Toyota tumatua Yolota. Toyota tumatua Yolota atabe-tabe ki. Ini mulai terkikis ini. Anak naim narek kumabicare lo macuwe na lena kadang warek kadana we dewis kadaga. Harus santun bertutur. Pagkasingi warik kadata narek kutumacua mayewa si fuada. Kadang maka kilenya mana nier. Contoh ya akhlaknya Nabi. Bahkan Nabi wattawadu sangat rendah hati, mapakatuna aleh. Tidak sombong Nabi Pak Bu. Ya pedik terkadang napaki sogi-sogi cedek subhanallah. Nareko siruntuk idena na melo micawa-cawa cap beru. Mata musa mani tapana mak jamuru tapana. Kadang malakai to sogi-sogi matu jelle lalu ni oto ko lakenna. Lisik ko kampungi subhanallah. De na paja maklaksong tek-tek ita ka he manguto baru ka. Sante moki isa mo to ya tuto baru mo cicil mo to. Kadang kita nape matu menre-enre dalle na nape jadi pejabat-pejabat tuh hacet de wih kasih na. Mamula ni sombong-sombong. Ini jangan. Nabi Pak Bu seorang pemimpin dunia. Nabi menesali surga. Tapi Nabi tawadu. Bahkan Nabi saking tawadunya alena muto nak jai lapi kaje na alena muto jai sandalakna. Nah sahabat dia mega sandalakna padi di maka kue. Masuk langi megi balu. Nabi tak masuk langi dia gagi balu. Bahkan alena muto tepangi bajajunna. Nah sahabat Nabi tak sial lampami bajunna. Idi masuk len baju juta meliki barue. Bahkan Nabi onna alina muto perai dadinna gimbalakna. Coba. Idi Pak nareko masolangi adregat lepai kancinna bajuta ningat jai. Idi mu atau indo anata? Kita aja sendiri atau beli langsung yang baru? Alhamdulillah ku idi mo. Tapi pasti banyak bilang ibu-ibu, "Woi fodona ustaz, na iya mitulit jairengnya." Harusnya pada Nabi ta alena tetengli sebolana si bali resume to fatawina cocok. Kadang ini uranewe mohon maaf. Kada sininna ya jama-jamangi kubolai maka da jama-jama mana makun raya ibu-ibu Padahal Nabi na bantu-bantu mutoi benena bahkan si bali reso si benena. De sina sempah Hadijah mak bisa penne nasabak marepe kasi pole mak balu ga pole maga Nabi talisu nasabak suran ni istra Nabi sai mutoi pennewe. Jadi harusnya begitu si bali reso ki tentu juga idi ibu-ibu Mario marenu narekongka lakena makro betul ibu. Kalinga rupa. Napuji. Jadi memangnya turusan nak boleh tidak mesti semua perempuan.
termasuk tugas na motoran yewe. Jadi pak seri-seri motoki ko boleh, asesaki ko boleh, bisa peneki anasuki. Mama ko mana bapak-bapak? Pada saat di Makadawi, ustaz na panang kasi di pacerama, na ano bapak-bapak? Ibu, yaro idi makun rayto si makadena bitta iza sallatil mar'atu khamsaha. Yaro makun raya narikun ajage sempajan 5 wattunna wa shamat syahraha mapuasir lana ular ramalange wa hafizat farjaha najage orakna wa ta'at zaujaha taat pada suaminya dakhalatil jannah tamak mana surga bansana itu makun raya. Ibu mau masuk surga ibu? Apa tadi pertama ibu? Salat. Kedua puasa. Ketiga jaga aurat. Ketiga ibu taat pada jadi kalau ibu mau masuk surga, terutama poin yang keempat, taat pada suami. Aja tak biarkan laki tak masa sama bisa pandai menasuku boleh. Astagfirullah. Tetap pak, tetap isi balik reso, ibu, jangan ke emosi, tetap isi balik reso. Apalagi pak terakhir ya, apalagi romakun raye, angka telu kodratna, nulin nafiga uranewe. Ibu, hafal yang pertama apa kodrat tak tidak bisa dilakukan laki-laki? Hamil, agak basogi na hamil. Matampu, angka gorani matampu. Ya, ye mege mapatampu mi. Betul. Benina toma. Yang kedua ibu melahirkan, setelah melahirkan apa? Mana langsung apa susu? Sudah matampu aga. Melahirkan, aga basogina melahirkan? Memana? Angka gorani memana? Digaga, ye mega yang mana kemi? Betul. Yang ketiga ibu apa lagi? Menyusui. Menyusui. Apa bahasa Bugisnya menyusui bu? Mapa susu. Angka gorani mapa susu pak. Diga aga ye megae. Ye na tu cocok. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi pak mohon maaf. Memang itu kodratnya 3. Makanya kita harus membantu, apalagi nareko mamana lole benevita okoni tu refano ranewe nule terasa kamo anamo idi macam nule pura biasa tutta anak lolo mamana lole beneta biasa terasakan. Saya termasuk bapak ibu berarti suri tambah si durasin ceramanya pak angka nawai. Ternyata bapak ibu ya rumah kunreg apalagi kau memana lole aja nama kena memana lo matampu malopo nih lo memana pemamulan mari paripai di uranewe. Saya rasakan pak bu, istri saya sudah 3 kali melahirkan, subhanallah mari patungeki. Bayangkan nih ya robeneku furana mamana lolo puri nadio anakna tulina tepu aseku ya narekong kakak kabulai abi eleng jolok minyak telur nak teh. Abi elenga jolo pupukna, abi elenga jolo bedana, elenga bajajunna. Kada biasa fodang ya ro sebelum mudio ya namu pas dia mimen nih apa aja lah tuli abi. Bahkan pura ya ro pak bu, angkan itu subasai yolona, abi elenga jolo tu ti subasai. Muhammad cina aku teteli mana angkan iku yolona. Cina mualana. Tapi melo ki micai pak, de yole micai. Peko ki yole micai. Nah sabah gara-gara ini petampurin nama mana? Jadi harus sih bantu. Jadi usah baraki mana omak kometu mani rokasi. Apa ini mutu fakui? Betul tidak ibu? Tapi aja tuh kita mari pelada pada onar. Makanya di sinilah bapak ibu, bagaimana kita ini sebagai kesimpulan dari ceramah saya, bagaimana tulian kaki onna, pamegai salawata, beres letak kunabita, patuhi sunnahna dengan sesuai yang kita pahami dan kita mampu untuk melaksanakannya. Dan yang ketiga, bagaimana melaksanakan ya rega mencontohi salompe madecen dan habita mamwari insyaallah to fadang kamanana salama insyaallah asifulu fulut tak yakulino. Mudah-mudahan si puluh mana kimatiku suruga pamaseno fulan taala si bawa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nasaba setungenna engkau wai melok mo pakat lanjut ceramai
Cuman narek malam pelat di ceramai. Biasa engkau jamai maka ada ustaz. Ikan cepak, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Daripada ikan kakap, ikan lele banyak cakap bertele-tele. Tapi yang pasti ikan cakalang, ikan koi jangan pulang sebelum kue dibagi. Tapi masalahnya capuk mana nih telur Ada yang baca doa ustaznya? Oh iya. Baik Bapak Ibu, karena kembali saya dipercayakan untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, saya minta keikhlasan hati tak semuanya. Kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan Fatihatul Kitab, Ummul Kitab. Itu pak buka mamwarina bukara ki sini fafidecena Allah taala fafidalena adisingenna abarakakenna salamakenna siningkai makasi nabukar mana ki Allah taala ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana zunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbana sighara. Fuan tak dampungi kasih mai sinin dosa-dosa ta fuang. Makutu fardo saridoi fajajatta fa masai fa makala de natu kasih makama sirutut tame becu fuang. Allahumma jam'ana hadza wa jam'una marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma barik lana fi a'malina hadza. Fa barakaki yang kai figau yesu fuang angkaki peringati aja jangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mar-mare mancaji sabbi maka da malak de ki mapojlori Nabi ta natu fadang kamana sifulun tak kulino ye insyaallah sifulun mana ki mati risruga pamasai musibah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah balik salamina ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fuang palatur ki kasih selengut dan itak lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Fuang mamuare ing kaki langsung mati mak beresela langsung dikuburu na Nabi di Masjid Nabawi fuang. Elengi mai kemampuan, elengi mai papidalle. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Elengi papidalle fuang mamuare tuling ka mana mu kiye. Insyaallah angkaki mapigau pakkasya mati ri al-haramain dua tanah mafacinge Madinah dan Makkah fuang. Mamar itu fadang ke mana fuang milik kemampuan untuk beribadah haji dan umrah ya Allah. Hei fuang fassalama iya wanwatai wanwasiden ri rappa fuang fassalama mana ngi fuang patuji sinin na jama-jaman na rufatawe kue fang pabilai fole abala mu fang mamuare mu faturung baraka pamasemu fole langi makutufa fole tanai fang insyaallah mancaji ni ye siden rapang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur mu masai fang ne kiamat dampang manangi sinin na penduduk-penduduk na yang ada di pangkajen ya rega di siden rapagi fang fang mamuare inarekong kakasi riseseta ye malasa fang patarakka ila sana fang rigong kana mega susana fang pabelai fole susah fang mamuare fang insyaallah ang kamana ni istiqamah manannunga makasuyat turusi farintamu ni niri papesang kamu fang nang kamana ni mancaji ata salama rilino makuto parmati restori monrimu fang rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.